Friend chong norok saijaman bo Mangthong eba statue ni yak 1000 ta tong o Swngchar ni jotoni sai Mangthong eba murti Kuchuk boro tong tini ni o video o Swngchar ni jotoni sai Kuchuk kaisi Mangthong eba wall ni top 10 Kuchuk statue boro tai bisik chuk abono sing nainai leyane. Number 10 no tongo the Motherland Calls o Mangthong eba murti Russia ni Volgograd city o khobjago 1967 bisio obono Swngchar ni jotoni sai murti Kuchuk hnei saklaijaka obo sukmani hinke 85 meter eba 279 feet abo hilikmani hinke 8000 ton. Number 9 no tongo Daikannon of Kita o Mangthong eba statue Japan ni Hokkaido o khobjago abagui bono Hokkaido Kannon hnibo sinijago 1989 bisio o murti no sanamjaka abo sukmani hinke 88 meter eba 289 feet. Number 8 Great Buddha of Thailand o Mangthong no the Big Buddha hnibo sinijago abo Thailand ni Angthang Pradesh o khobjago 2008 bisio o murti sanamjaka abo sukmani hinke 92 meter eba 300 feet. Number 7 Statue of Liberty o Mangthong eba statue America ni New York go khobjago abo Kuchuk wngmani hinke 93 meter America by France kiching ni halok ni mari hnei France America no o murti gibro o channel aboni alka video sanamjak tongo norok a video no naina musungkhe description no link rijak 15 number video nani. Number 6 Weishan Guanyin o murti ni yak 1000 ta tongo abo China ni Hunan Pradesh o khobjago abono 2005 bisini 24 April o lukorokni bagui phiyogui rijaka abo sukmani hinke 99 meter eba 325 feet. Number 5 Sendai Daikannon o Mangthong eba statue Japan ni Sendai city o khobjago 1 September 1991 bisio o Mangthong no sanamjaka abo sukmani hinke 100 meter eba 330 feet. Number 4 Laykyun Sekkya o Mangthong Myanmar ni Khatakan town go khobjago 1996 bisini simi obono sanamnani chengo ulo 2008 bisio abono sanamai paibayo abo sukmani hinke 116 meter eba 381 feet. Number 3 Ushiku Daibutsu o murti Japan ni Ushiku o khobjago abono Ushiku Buddha hnibo sinijago 1993 bisini June no obono sanamai paibakha abo sukmani hinke 120 meter eba 390 feet. Number 2 Spring Temple Buddha o Mangthong China ni Henan Pradesh o khobjago 2008 bisini September o obono lukorokni bagui phiyogui rijaka abo sukmani hinke 128 meter eba 420 feet. Number 1 Statue of Unity tabuk jora o Swngchar ni jotoni sai Kuchuk Mangthong eba statue wngkha Statue of Unity obo Sardar Vallabhbhai Patel ni murti chini ha India ni Gujarat o 2018 bisio obono sanamjaka abo sukmani hinke 182 meter eba 597 feet. Friend chong norok o video no naithongjaka hinke share khlai ridi tai subscribe khlai ridi tini ni bagui asuk nong sidem jotono no hambai.